Fakazi wesithathu wembuso ecaleni lekubulawa kwaMeyiwa Tumelo Madlala uthi kakakhonanga kubona ukuthi bekasaphila yini Meyiwa nobe bekasafile ngalelanga lesehlakalo ngalesikhathi yaphuthunyiswa esibhedlela nga-2014. Indvuna yelitiko letebudlelwane nalamanye emave naleli phando uthi solo kwangena mengameli Joe Biden embusweni kule eMelika budlelwane baleli nebeMelika buhle. Emacembu lalishumi nakubili DStv Premiership atobe adlala kule mpelasonto kanti labavikela lesicoco iMamelodi Sundowns itofuna kuqinisekisa kuhlala esicongweni selokho. Alishonile ngenato Tindzaba lishonile wena wekunene natita lomuhla tinelwimi leSiswati la ku-SABC 1 asindvusele emakhaya. Khumbula ke ukuthi le Tindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuchumana ngekuthi SABC Tindzaba. Lesanza kutitfola kushone bantfu labalishumi lesiphohlongo lekubantfu besikolwa emgwaqweni we-N2 emkhathini wasePhongolo naseTshejuba enyakatfo nesifundza saKwaZulu Natal. Kuthiwa kule ngoti kushayisene iloli nevan lebeyilayishe labantfu besikolwa. Munye ke walabantwana uphuthunyiswe esibhedlela asesimeni lesimatima. Fakazi wesithathu wembuso ecaleni lekubulawa kwaMeyiwa Tumelo Madlala uthi kakakhonanga kubona ukuthi bekasaphila yini Meyiwa nobe bekasafile ngalelanga lesehlakalo ngalesikhathi yaphuthunyiswa esibhedlela nga-2014. Lonozinti welidvumo wadutshulwa wabulawa ngesikhathi lekuthiwa kwakubanjwa inkunzi ngaso ekhabokheli khumalo lebeka intombi yakhe yangaleso sikhathi. Uqhubekile ukuthathwa kwelicala lekubulawa kwaSenzomeyiwa namuhla njengoba ubuyele ebhoksini Tumelo Madlala. Utshela enkantolo ukuthi ngemva kwekudutshulwa kwaMeyiwa batamile kumphakamisa kepha bekasinza njengoba babese batfola lisito kubo makhelwane. Ummeli wemswala wekucala kuya wesine uthi Meyiwa bekasevela ashonile ngalesikhathi aphuthunyiswa esibhedlela kepha Madlala kamange afune kufakaza ngalolu dzaba. I put it to you that by the time you took him into the car, unfortunately, our beloved hero had already passed on. Angazi noma mhlawumbe udokotela ungaphendula yonke because mina angikwazi ukubona umuntu ukuthi ufile noma akafile yini. Madlala uphinze wabutwa ngesigqoko lesatfolakala enzaweni yesehlakalo. Kwabikwa ukuthi lesigqoko besalomunye walaba labangena endlini lekwadutshulwa kuyo Meyiwa. Kepha Thobane uticitsile letinsolo njengoba uthi luhlolo lwe-DNA luvete ukuthi lesigqoko asiso salabasolwa kepha saMadlala. Ngiyaqala ukuzwa lokho. Akusona isami leso sigqoko. Ngangasigqokile isigqoko ngifika. Ubutiwe ke ngengadi leyatfolakala esiyilweni. Lomele basola wathi yasula lengadi nakuqedza kudutshulwa Meyiwa. Kepha Madlala uthi bewuyingadi lencane nje leyatfolakala eceleni kwakhe Meyiwa. I put it to you, there will be a witness who will come and testify that there was a blood and cans of alcohol. Someone advised them to clean that blood so that when the police come, they cannot see what happened. Lelicala libese liyamisa kulandzela ukuthi ummeli wemsolo wesihlanu advocate Mshololo angadiva kahle. Litawubuyela enkantolo ngeLweti mhla 14. Inkantolo lephakeme yasePitoli seyincome ukuthi malesela Teffo Akasesuye advocate libito la Teffo selisuliwe kulabo labangasebenta njengebameli enkantolo lephakeme ePitoli ngoba kuthiwa utiphathe kabi waphindze weba imali yemuntfu lobekamqashile njengemmeli. Inkantolo lephakeme yasePitoli itshele advocate malesela Teffo ukuthi yaletha imiqulu yebumeli bakhe. Lokuthi ngemva kokuthi umkhandlu wamele uthole ikhalo lingamashumi etifaka ekhathi kushaya kweba nengohlakalo mayelana na Teffo. Justice Bohago ube ngalena ndlela. The following order is made. 1. The respondent, Advocate Malisela Daniel Teffo, is hereby removed from the role of legal practitioners. 2. The respondent must surrender and deliver his certificate of enrollment as a legal practitioner to the registrar of this honorable court. Lengano lephakeme ithi lokususwa kweligama lakhe njengalabo labangaba bamele kuyavisiseka kanti kuthiwa uphinze wathatha imali langakayisebenteli.
umcondzisi wemkhandlu wamele eGauteng Johan van Stenden ubeke ngalena ndlela. Mr. Teffo could not be regarded to be a fit and proper person to practice as a legal practitioner. With this judgment, the court has confirmed the view of the LPC. And in terms of this judgment, the court therefore decided that he can no longer be allowed to represent clients as a legal practitioner, and therefore he will not be allowed to appear in any court on behalf of a client. Teffo ngaphambilini wasola mengameli Ramaphosa iNPA nenvuna amaphoyisa abheke icele ukuthi nguye bafuna kummoshali kusasa lemsebenzi wakhe. Kepha inkantolo itholele itinsolo etinjengaleto letide sisekelo. Indvuna yelitiko letebudlelwane nalamanye emave naleli phando ithi solo kwangena mengameli Joe Biden embusweni kule eMelika budlelwane baleli nebeMelika buhle. Phando abekhuluma ngembi kwekuthi mengameli Ramaphosa axoxisane namengameli weleMelika kanye neliphini lemengameli weleMelika Kamala Harris lamuhla. Ufike qathatha ngendiza lebitwa inkwazi Cyril Ramaphosa eMelika lapho kulinzeleke ukuthi abe nemhlangano neDepartment takulela live etindlini tembuso letise Washington ngelitsaba lokuqinisa budlelwane emkhathini walamave lamabili. I think since President Biden there's really been an attempt to reach out to Africa and certainly many positive conversations with our president. Ngemuva kwenkulumiswano emkhathini walamave lamabili letaholele ekuvakasheni kwamabhalane wabandla khulu waseMelika Anthony Blinken sekunemibuto lethi ngabe Washington isetinhlelweni tekufaka iPitoli ngaphasi kwelikhwapha layo njoba ihlele kucedza imandla eRussia neChina eAfrica. I think the United States of America believes South Africa has an important role on the African continent and that we can play a very significant role in the implementation of the new strategy. Ulinzeleke kukhulunywa kakhulu ngelitsaba lolitsinza temnotfo emkhatsini walamave lamabili lokufaka ikhatsi kuqinisa luhlelo lwetimali lolubuke ukuguquguquka kwesimo selitulu kulandzela ukuthi emave lamaningi latfutfukile athembise kutshala imali le$8.5 billion. I personally, and I think many of my colleagues, are encouraged by signs that there's a serious commitment to the just energy transition plan that was agreed upon at COP26. Right. Lembi lechubeka ke Ukraine kuswelakala kwekudla eAfrica netempilo ngulokunye lokungahle kukhulunywe ngako kulomhlangano walabaholi lababili. Lobeka inhloko leyengamele emajaji kuleli Mogoeng Mogoeng usengakathathi isincumo sekuthi utawulungenela likhetfo lekuba ngumengameli wakuleli elikhethweni langa 2024. Lokhu kulandzela ukuthi inhlangano yetenkolo letibita nge-All African Alliance Movement ivakale etinkundleni texhumana ithi icele Mogoeng ukuthi angenele likhetfo esigabeni sekuba ngumengameli. I know that I'm called to be president. I don't know when. Leti tiphimiselo talona beka inhloko leyangemele emajaji Mogoeng Mogoeng aphendvula ukuthi ngabe kulungele yini kuba ngumengameli wakuleli. Lokhu kulandzela imibuto leminingi lebutwa takamota kuleli letithi ngabe Mogoeng utawuvuma yini ngenela lukhetfo lolutako esigabeni sekuba ngumengameli. Lelijaji leselithethe umhlala phasi litfola kusakela tinhlangano tenkolo ngaphansi kwenhlangano lebitwa nge-All African Alliance Movement. Lenhlangano ithi ayikabhalisi kuba inhlangano tepolitiki kanti ke isingakathathi nesincumo sekungenela likhetfo. Mogoeng uthi kungenela umbangwe kuba ngumengameli akusiyo indvo lelula. I believe running for president is not something to just want to become. It's a serious responsibility. What are you going to do with the economy like this? Uthina ngabe isikhathi sesifikile nguye lotawutshela sive ukuthi ngabe ukulungele kuba ngumengameli wakuleli. Njoba lijaji leselithethe umhlala phasi Mogoeng utfola imali le-2 million emarandi ngeminyaka lebuya khulumende wakuleli. Lokuyimali lengamlahlekela nangabe angangenela tepolitiki. I'll wait for the Lord to speak to me. If he says I've cancelled, you are no longer to be, I would be happy to enjoy my pension. Uphinza waqaqisa budlelwane bakhe nalona bekangumengameli wakuleli Jacob Zuma namengameli Cyril Ramaphosa. A lackey of President Zuma, I've never hated him and I don't hate him. If he wants to meet me anytime, anywhere, I'll meet him.
I've never hated President Ramaphosa. We just never had a relationship. Emehlo athi njoku Mogoeng kubona ukuthi ngabe utawungenela umbango wekuba ngumengameli wakuleli. Sikhathi ngisokuphela lesitawucacisa likusasa lakhe kutepolitiki. Bameli bebasolwa lababili kulabane labasolwa ngekubulala Hillary bathi kunekusetshenziswa kabi kwemandla embuso. Ummeli Ncobizitha Mlilo usola ukuthi umthetho ubanjwe ngesancele kulelicala lelibukene nebasolwa. Inkantolo yamanje yembombela eMpumalanga ayimanga yaniketa munye walabasolwa ibhayili. Imane yachubela licala embili macethe yalithumela inkantolo lephakeme yaseMpumalanga. Litawuhlala mhla til-11 enyangeni yamabasa kuya kumhla til-12 ngeNkwengwedi. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ucabanga ukuthi ngabe beTindzaba banemthelela longakanani ekutekweni kwamacala netincumo letigcina tithethwe majaji emacaleni labawahambelako kuleli. Uphendvule kanje. Mina ngithi beTindzaba banemthelo ngasikahle kakhulu ngoba akumelanga kube ngibo labathatha tincumo nangabe kuthethwa emacala tincumo tithathwa majaji. Into lokumele ukuthi yendiwe kumele ukuthi divunyelwe ngaphakathi tinzatheli dingene basebenzisane bahloniphane ukuthi thine sisive sitokwati ukuthi ahamba njani emacala. Tinzatheli tibaluleke kakhulu tiyadlala ichaza enkantolo ukuthi dithathe lokho lokusuke kukhulunywa ngako lapha kuleyo nkantolo noma lelo cala esikwelithethwa. But vele lengubukako mina la kuleli lethu ababaningi kahle lithuba ukuthi bangene baqophe. Ama-journalist aphazamisa kakhulu kwinkundla zomthetho. Umuntu amxoxisa ngaphandle engekangeni nasenkundleni makahloniphe umsebenzi wenkundla. Lona ngumbono wembukeli i-SABC ngeke itfeswe ukuthi iphendvulela ngayo. Takamuti takumasipala lomkhulu eNkangala esifundeni seMpumalanga tikhala ngekuswelakala kwemanti lokubangwa takhiwo ncandi lesetigugile. Lokhu kwenta timpilo taletakhamuti tibe lukhuni. Ngako ke uhulumende wesifundza ngekholwa ngumvunankulu walesifundza Rifile Mthweni Tsipane uvakashele lo mmango kuyoshiyelana nawo lugwayi ngekuthi tabatini letingentiwa ukuthi kunqotshwe lenkinga yekuswelakala kwemanti lahlobile. Kungasiyo yodwa lendzawo leswele emanti. Tindzawo fana nenkomazi tikhahlameteke kakhulu ngekuswelakala kwemanti. Elayinini sinamotsibi Monoreng lo inzatheli ye-SABC lotinde eMpumalanga. Mnumzane Monoreng sikubingelele Tindzabeni namuhla Nzambama. Kafushane nje sichazele ngetingcinamba letihlangabetana netakhamuti talomasipala ngalesimo sekuguga kwetakhiwo ncandi. Inkinga yokuswelakala kwemanti inkinga lenkulu kakhulu takhumbula ukuthi eNkangala lenye indawo nakakuwa mawuya ngale ko Dr. J Rock indawo semakhaya kakhulu vele luphakelo lwemanti laliyinkinga naphambi kokuba singene kulohulumende wenkululeko. Kepha lokuyakuchazela ukuthi leyo nduthuko vele iyadingeka kungako masipala we Dr. J Rock uyavuma naye abambise nohulumende weMpumalanga ukuthi vele babhekene nenkinga. Kungako babe sebaphakela umphakathi cishe lemini kuletinye indzawo ngemaloli ukuze kwateke ukuthi lo mphakathi ukhanze ekuthole imali. Kepha nanobe kunjalo nohulumende wesifunda ubese uyadibophelela ukuthi akabe shi noma ngene ngemkhono athi kwatike ukuthi akhe imiklamu kakhulu kumele idamu elikhulu lelakhwako lapha kuya ngasesinotelo kuthiwa imkhombo. Lelo damu lelo liyogcinisekisa ukuthi liyosita ukuthi imiphakathi eholenzayo ikwati kuthola amanzi. Kanti unankulu naye usichazela ukuthi kunemklamo lomunye lolapha loskopdem nawo ubukelele lokho ukuthi uhlawusita yona lo mphakathi ukuthi ungahambi uswelakala emanzi. Kepha bayavuma ukuthi vele umsebenzi wabo usesemningi ukuthi bathuthukise le yanzawo ngendaba yemanzi. Tabatini letendiwa nguhulumende ukuthi alungise lesimo. Letaba le abhizi ngathi manje abankhuluma nawo kukhona imiklamo njengoba kwathiwa nawo noma emathangi lapha nsimbi la ayodinsekisa ukuthi bawafaka lapha belichungechunge kwathi sekusileyo miphakathi ikwazi ukuthola emanti ngendlela lefanele. Ukhumbule ukuthi nangabe umphakathi ungatholi emanti lokho kusho khona ukuthi ilungelo labo liyacindezela ngulohulumende. Kanti ke kukhona yini lakushito uhulumende mayelana nesimo lesifanako kuletinye tindzawo talesifundza letifana nenkomazi?
Impumalanga udakhumbula vele ukuthi indawo yasemakhaya indawo njengabo ubush park ridge umsebenzi wasemkhulu kakhulu na ufaka yona ingoma ziyoba qeda ukukhuluma na ngayo siyabona njalo kuye kube nebhikisho imiphakathi ikhale ukuthi isola imali kungako uhulumende uthi umsebenzi wakho sesemnyeni kepha uyacela sive sempumalanga ukuthi babekedelele ngamasipala bayotama ukuthi kuleto ndawo lapho bakhala khona umphakathi but lethe letho kuthita kwadise ukuthi egcineni yonke imiphakathi ngeke bakwente ngelanga lini kepha bayothola imali kwamanje. Motsibe asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngomotsibe Manareng weTindzaba ye-SABC eMpumalanga. Lobe kaphethe lihhovisi leTindzaba ka-SABC Phathiswa Magopeni uthi akadami ukuthi iphinzisela ngekufisa kuba lilunga lebhodi yalenhlangano lesakata ngemoya. Uvivinye ngekudzilidwa kwetisebenti letingemakhulu lasitfupha. Impendulo yakhe yathi inhloso yakhe kwenta i-SABC letimele letindile lengadzingi kusidwa njalo ngetimali. If the people that dismissed you are still there, don't you think down the line that alone can create tensions? Are you back at the SABC to settle scores? I believe that the SABC is bigger than anyone else. And I believe that every individual that's part of that institution should be there to serve the interests of the public. And for me, in fact, I wouldn't waste my time dealing with individuals. I have no appetite for that. Aliganiswela emashumini lasihlanu ematshitshi latawuya esigodlweni semazulu enyokeni ka-Nongoma kulembela sonto batawuba ingcenye yemhlanga lobanjwa njalo ngeminyaka lohlelwe inkosi yemazulu misuzulu kazwelithini. uDoli Masango neminyaka ngi-32 uyaziqhenya ngobuntombi bakhe. Le ntombi eyisosha embuthweni SA Air Force ithi yaqala uhamba umkhosi womhlanga ilandela ezinyathelweni zodadewabo ngenkathi isencane. Uthi akabange esabheka emuva. uMasango uthi lolu hambo azikhethela lona lumphephisile ezintweni eziningi. Into engenza ngajoyina umkhosi womhlanga ukubuka isimo esiphila kusona esikhathini samanje kunezifo nanokuthi angithandanga ukuthi impilo yami iphelele njengabanye ukugcina sowuthola umntwana usesemncane. Into engenza ngajoyina umhlanga ukuthi ngangifuna ukukhula kahle ukuthi zonke inqumo engiyithathayo kube ukuthi konke sengicabangile futhi sengikulandile kahle. Lo mkhosi usuthole ukugxekwa kakhulu phambilini. Kukhalwa ngokuthi kuhlukunyezwa amalungelo ezintombi. Abanye bongoti kwezamasiko bayakuphikisa lokhu. Anelungelo awayi, angathandi awayi emhlangeni, angathandi awahlolo, awaphoqa umuntu. Kodwa amantombazane ayazisukela ngoba afuna njalo ukuthi ahlale igcinile. uMazibuko uthi umhlanga uyasiza kakhulu ekufundiseni amantombazane ngokukhulelwa esemancane ezempilo kanye nokuziphatha. Umnyango wezemfundo yisisekelo uthi angaphezulu kuka-90,000 amantombazane akuleli aneminyaka ephakathi kuka-10 kuya ku-19 azithola ekhulelwa kusukela ngo-April ka-2021 ukuya ku-March 2022. Londi Khadebe, SABC News eMlazi. Dikucala phatha lomuhla, siphindze futhi sihlangane ngalokutako ngemva kwetitolo sikhona simo selitulu.